Inshuti bakunzi ba RTV ubwiyunge mwaramutse kandi mwiriwe. Turi kuwa gatandatu tariki ya 23 z'ukwa 12 2023 muri kumwe na Yohana w'urukundo muri studio za RTV ubwiyunge. Tugumye kubifuriza iminsi mikuru myiza irangiza umwaka kandi ari nako itangira undi. Ndibwira ko bikwiye ko dufata umwanya tukayishimira yo yabanye natwe ikadukiza abanzi, ikadukiza inkozi z'ibibi, ikaturinda inkora amaraso, kandi ikaba yarabanye natwe muri byose byatubayeho. Tubonereho umwanya kandi wo kuyiragiza n'umwaka uje ngo izongere ibe mu ruhande rwacu, gutyo ababisha inkozi z'ibibi abicanye bazatube kure. Mana data wa twese, izina ryawe rizubahwe muri twe, ubwami bwawe buzaze muri twe, kandi ibyo ushaka aba ari byo bizaba nk'uko bibaho mu ijuru muri uyu mwaka w'2024. Kandi uzatugenere ibidukwiriye buri munsi, nk'uko icyubahiro n'ubutware n'ubushobozi ari ibyawe kandi bizahora ari ibyawe. Amena. Mu makuru yacu yo kuri uyu wa gatandatu tariki ya 23 z'ukwa 12 2023 turibanda kuri izi ngingo zikurikira. Seni iremeza itorwa rya Bwana Felix Antoine Tshisekedi ku mwanya wa perezida wa Kongo. Imirwano yongeye kumvikana mu burasirazuba bwa Kongo. Kagame nashyira ubwenge ku gihe ave muri za aventure cyangwa arekura ubutegetsi nari ntigihabwa intebe. Bakunzi bacu, twongeye kubaha ikaze mu makuru yacu arambuye kuri RTV ubwiyunge, ijwi ry'intwarane za CNRD ubwiyunge FRN. Seni iremeza itorwa rya Bwana Felix Antoine Tshisekedi ku mwanya wa perezida wa Kongo. Nk'uko duherutse kubibatangariza ko Bwana Felix Antoine Tshisekedi yongerewe amahirwe n'abaturage yo gukomeza kubaka ubumwe bw'abanyekongo no kwita ku neza yabo nta vangura uko ryasa kose. Ubwo kuri uyu wa gatatu bamuhundagazaho amajwi mu matora, nk'uko Seni igumye kubyerekana mu itangaza ry'amajwi uko agiye abageraho aturutse mu turere twose tw'igihugu. Dore ko ejo batangaje uko abanyekongo bo muri diaspora batoye aho Bwana Felix Antoine Tshisekedi yaje ku mwanya wa mbere. Ariko abatavuga rumwe nawe, twavuga Fayulu, Mukwege n'abandi, bagumye kuvuga ko ayo yabonetsemo amakosa, ari nayo mpamvu bahamagarira abayoboke babo kwitabira imyigaragambyo yo kuyamagana kuri uyu wa gatatu uza. Naho Moise Gatumbi we avuga ko ari we wayatsinze. Ariko ni bwa buryo bwo gushakisha uko babona imyanya mu butegetsi ku ngufu. Ibi biramenyerewe muri demokarasi. Gusa turasaba uwatowe gukorera bose no kuba perezida w'abanyekongo bose no kubumbatira ubumwe n'umutekano bitsimbakaza amahoro mu gihugu cyose. Imirwano yongeye kumvikana mu burasirazuba bwa Kongo. Ku banyekongo, notre président Paul Kagame niwe nyirabayazana w'ibibazo n'ibyago byabo. Niwe ntandaro y'umutekano muke, niwe ntandaro y'ubuzima bw'inkambi, niwe bwonko bw'ubusahuzi n'ubuyogoje Kongo. Niwe soko y'akajagari muri Kongo ndetse no mu karere. Mu yandi magambo, ni abanyarwanda bateje ibyago Kongo, kuyogoza Kongo, akajagari muri Kongo. Ni abanyarwanda barwanira muri Kongo, bica abanyekongo, basahura Kongo, bahonyanga uburenganzira bw'abanyekongo, bahonyanga amategeko agenga abantu, ibintu n'ibihugu mu karere. Ibi birego banyarwanda bimaze iminsi, ariko ikibabaje nuko ubuyobozi bw'u Rwanda busa naho butabyumva, butabubona aho bijyana u Rwanda n'abanyarwanda, maze ngo babifatire ingamba zikwiriye.
icyabo ni ukubihakana, guhangana, kwirengagiza ukuri no kubeshya abanyarwanda bakumva ko bihagije. Kandi amaraporo aha menshi atandukanye y'abagisiperi arabyemeza. Banyarwanda nituve mu bitotsi. Kagame n'agatsiko ke baratujyana ahabi kandi batabizi, niba badahinduye ingendo cyangwa imikorere. 2, 3 mu rugo rw'umugabo ni agasuzuguro. Nubwo yaba umunyantege nke yakwihandagaza nuko akirwanaho hanyuma mukabonana. Kagame ubwe ati niba mutinya guhangana njye simbitinya. Gusa turamusaba kugenda ku giti cye ntiyitwaje abanyarwanda. Kandi ikibabaje nuko inkomyi z'amashyi zitamubwiza ukuri, dore ko kandi imirwano ikomeze guca ibintu muri Kongo kubera ingabo z'u Rwanda zitwa mu mwambaro wa M23. Kuva mu ijoro ryo kuwa 4 imirwano yumvikanye mu duce twa Masisi, aho M23 RDF yigaruriye ibice bimwe na bimwe muri ako karere nyuma yo kurenga ku gahenge kari kemejwe na Amerika kagombaga kurangira ku itariki ya mbere y'ukwa mbere 2024. Ibyo byatumye ingabo za Kongo n'abaresista Kongole Wazalendo bahaguruka kubakubita agafuni, dore ko bishemo abatari bakeya mbere yo kwisubiza tumwe muri utwo duce bari bigaruriye. Kandi amakuru atugeraho nuko imirwano yakomeje kuri uyu wa gatanu kuri axe Mushaki Matanda Rubaya no kuri axe Gicanga Sake Bashari mu Koto, mbere y'agahenge kagaragara kuri uyu munsi wa gatanu. Parti civile Congolais yo muri utwo duce igumye gusaba kandi navuga ko ubuyobozi bwa Kongo bukwiye gufata ingamba zikwiriye, kuko agahenge gakoreshwa n'umwanzi mu kwisuganya no kwitegura kurushaho gukomeza imirwano no kubuza abanyekongo amahoro. Ubwo buryo bwo gukora subwiza nta mumaro ku banyekongo no kuri Kongo. Bakwiye kubuvamo bagahangana n'umwanzi nuko bakamuta inyuma y'ishyamba. Kagame nashyire ubwenge ku gihe, ave muri aventure cyangwa arekura ubutegetsi. Nari ntigihabwa intebe. Kagame akwiye gushyira ubwenge ku gihe, akajyana n'ibihe tugezemo, agashyira inyungu z'u Rwanda n'iz'abanyarwanda imbere, akava muri za aventure cyangwa akarekura ubutegetsi. Umukuru w'igihugu iyo afata ijambo mu gihugu imbere y'abayoborwa, ubundi rihinduka itegeko, kuko riba rikubiyemo imigabo n'imigambi yifuza kugeraho no kugeza ku baturage icyerekezo ajyanamo igihugu n'abaturage. Dore ko adakunda gufata ijambo gusa, bivuze ko ijambo rye riba risubiza ibyifuzo yagejejweho, riba ritanga ubugororangingo bunoze, buryoshya, butsindagira kandi rihamya ibyemezo biba bimaze iminsi bifatwa n'inzego zigiye zitandukanye. Riba ritanga uburenganzira bwo kubishyira mu bikorwa, ari nako ritanga icyerekezo, ingamba, umwitangirizwa mu mikorere y'abayobozi, ribashishikariza kwita ku neza y'abanyagihugu, kwita ku nyungu rusange y'igihugu n'iy'abanyagihugu. Ariko akaba ari nako aba ari uwa mbere gutanga urugero mu bikorwa, mu mivugire no mu buryo bwose twabifatamo. Kibabaje nuko iyo avuze nivogonyo, n'ubwirasi, n'ivangura ry'abanyarwanda, ku buryo wakwibaza ni perezida w'abande, kuko imvugo ye yuzuye ivangura, amacakubiri, ibuze diplomasi. Nyamara niko abanyarwanda bicwa, bakeneshwa, barigiswa,
bakwa ibyabo, nta tegeko ribarengera ryubahirizwa, nta burenganzira mu bitekerezo, mu mikorere, mu bikorwa, ari nako u Rwanda rutakaza agaciro mu ruhando mpuzamahanga, ari nako rushyirwa mu kato mu karere. Turamusaba gushyira ubwenge ku gihe no kwita cyane cyane ku cyagirira abanyarwanda bose akamaro no guhesha agaciro u Rwanda mu mahanga no mu karere. Imvugo y'iterabwoba iteza umususu n'abaturanyi, ishyira u Rwanda mu kato, ibikorwa biyogoza akarere, biteza akajagari mu karere bigahagarara. Yibaza umurage azasigira abanyarwanda, umurage azasiga mu karere, cyane cyane yibaza ku murage azasigira umuryango we, cyangwa ave ku butegetsi ahe abanyarwanda amahoro. Mwese abari baduteze amatwi, duhagarikiye ibiganiro byacu aha. Tubifurije gukomeza kugira imyiteguro myiza yo kwinjira mu mwaka mushya, kandi uzabere w'amata n'ubuki, aho Uwiteka azatabara abanyarwanda bose aho babarizwa hose. Mukomeze kugira weekend nziza kuri RTV Ubwiyunge. Dore zimwe mu ngingo twaganiriye. Seni iremeza itorwa rya Bwana Felix Antoine Tshisekedi ku mwanya wa perezida wa Kongo. Imirwano yongeye kumvikana mu burasirazuba bwa Kongo. Kagame nashyira ubwenge ku gihe, ave muri za aventure cyangwa arekura ubutegetsi nari ntigihabwa intebe. Ibihe byiza kuri RTV Banyarwanda, Banyarwandakazi.